ingenya tsazarti chanyangsa tsrangban akanga teking yobajaba narade tsrangba yu changdanong bekyamu wajicho akudiba tsrangba haning sati chamala achari ko chanyangsa isade tsrangba yu changdanong bakanyang sina narapede yare hila isana maide ina apamnila naralasikla tankidana yadena tankidanare Amasaba ko tsarang na kamado zaning se ko ati chamala chari na chomang na tro na rukumi chana na hita shina lang no na muwa chunita na kaning se chari aku diba chonu Sunday first Sunday na amorong timicha wat tsarang chanyangsa mato za na yorang che chomochinong na akang teking yobachicho na kaning se cho naning la na wat tsarang chomochide mato za ira akang ti masachi chang ayu chiras apom na muwa chang na dulang na bat chang pa akang masachi wat tsarang na yu masachi ne kala pyo chitang kitanwe na lam chang amen changyang ina isade changdang ye batsa the problem of pleasure kuna changdang ye re makya mara phamaling makya mara ba phamaling kuna ina isade changdang ye re hila azingda chola tsingyura anya ara khatula na isana khina wakana Solomon na yang cha ba Solomon na apina akang ningdang nui jiza travelile in apa makinong tangesala tsingyura shati anya ara tarekatu hatate ina nguchicho apam ko hatsari khata makap nguchicho hatsa lamtingde hiri apam atinge ba ina ngichicho hatsa nyapong ichicho kyotu akecha male kone hila Solomon na trajo ba isana ngure hila ina trezaba azara khatu Peter kuna apininda apiyo UK da yongire Peter na adila kula na aryo chukala adila almra la cha apina shong sevi ata zabaza watermelon apina ngucho hatsungu pokana apisa khatang makhya na adila cha chungyo na apina lamcho hasata de vokona apina tur kham matching timba apina phone na chute apisa khatang makhya na chungye raba apina thimba khana chucho na apisa khatang longyep na kanyang na apina chuche kone UK kone da isana yuchre hila longyep pa makhala makhya na lipa pleasure what is pleasure khana lang pa khatang lile pleasure khana isana kanyang da ba yonong kole enjoyment na isana shamrang yola enjoy chana rachi ba yonong kole enjoyment makhala satisfaction longyep chobaning dang makhala delight akanyang makhala desire katlung phi chobaning dang lang pa lang na hiba pleasure ning da explains how gonna lile hila isa liming charna atrung bi sana isa yo atachi na ayona na isa na atachi za limi kutsi mahala limi koro de thingkona isa na yangchire hatsukuna isa na akang linawate isa yo long term dissatisfaction habire isa na molongyep chaba mahala isa na satisfy ma chachoba khatuida isa na matore hila nera azara khatudui teenagers khatudui tangi hila ina chingdinge ba khatutsa na yuchira na azara khatu change na yuchira khatulile hachana na yuchira na yo yuchiba cha na khata response haro hiba limi hiba shang hiba ila na change present situation change present context ate ba pe khala na khata na yo response tu khata lero atung bi sana yore technology world khatula liya le digital world khatula liya le khona yore khona you respond to khatao in a lam thing song yore hila ningse ki thari tharo ara thare khatula hida yobolile nana akang lang ite tho nguno nalicho na I akangyang na chingre ko le dining dang ikyang akangyang hero jare hila ina isa yulang na kiko ko ina atru yulang na da kingere Psalms number 16 verse 11 you show me the path of life in your presence there is fullness of joy in your right hand are pleasures forevermore kona hila pleasures forevermore kona hila tsang bana isa ngi charo khang 3 dina apina hipa hi pleasure khailiro isa na makhya ba khailiro aza 3 chombali choba khatulile ko hibaita ama chalang ning dang ma tang ya chalang ning dang apine isa 3 dina hacha ba isa akang la za lichong choba ka dolile hila isa na khode iden isa na atrong na UK ma thena lila khodi ba azingda chole isa na iden khone isa na yore
Eden in other word Eden kona yo baza pleasure kona tsire ma khala delight kona tsire na azu kona isana thingala tsrambana thujongcho na bina limi kalapte na bina hipa hima khabai za thujongcho ba khadu lile isana yukara shati thange la isana azala thingala isana UK khadungunong Gideon ko apyo sabai di UK khadungunong hazala za isana ariyo UK isana thingala Gideon ko ara sabai di za kai chitanong median srakang chitanong baninda ara trobo khala ara chena wacho ko ida wate ara za hajar thare chacho ko hajar thare za langla chena wate woyate arna yungki khadungu cho ko yungki la za ki za khatang fresh poya cho na za poya ba za khatang masing gati poya cho za sapai rati na ki ha chungu pakhalang ho se da palam se ara chena wate za ki ngu pakhala ar za khatang kangyang cho na acha pa ki ngu pakhala ar za ara khata no vare ba za arna na chobe pakhala atung sapai atung di arna hajar thare yola atung na ariyo ko ro di mina pe na arna kneel down sa ko na makhurang na arna ki yung cho ko aryola hajar tharayola chi asang 300 soldiers arna tu ke na kha che na arna kyung che kona yore ke na kha che patu tuno arna aryo falaza aryo chita ba sunor de lile kona arna mathe na lile ko ara chita nong boya le kona arna hacha bacha lamki na lile ko ki hajong bo khala ki na cha aryo ki cha arning dang ayati ba khodu macha cho arning dang chana tangi arna ara chida nong pa arna thinki tuning dang zero hacha ba arna manna chokona arna makhurang kona arna yungde ko hacha ba ngi chara asang chi asang hacha tu thona ako muso chuba isana UK la mure hila arna manna chocho kyona isayo akhang lamina isana manna chonong isayo priority tuliro na as a student na ate akisa pe kya khatue ko neyo priority za to neyo priority kha za neyo studies lile na za khode sa manna chno na khode sa za manna chno stale hila isayo priority ko isayo makya ba tuliro haza baza isana za lady thing chilong stale na haza ngi za lady check chanong stale isayo khai priority isayo atongte nguchi kata ngi nguchi ba nguchi haza isayo makya ba nguchi na overtake ma chanong stale na haza moko sonong stale isayo reasoning power isayo human yo isa ngi char yo reasoning power zo overtake ma chanong stale na isayo pleasure kuna overtake chano ma chata ba na isana moko sonong bai juno khala isana khodi haza ba pleasure bala overtake chasro haza isa amoko munong na isayo priority tuliro hazla isana shap na chinong khala isana na chopeno khwaza ba khai makya baliro na limi makya ba tuliro hazna isa ka overtake chana isa ka ako mungu ba khodo chasono isayo akangyang isayo happiness limi makyaba kuna isayo happiness define sa kala nayo akangyang sa limi yo pleasure nana changye ba nana haza ba nguchi pa to limi yo lango nguchi pa to nana satisfaction ngu ba cha kala haza tai khatu chano ko haza kunna mame milang isa ka cha no vano tuno langkhra lile na matam khra lile isa ma vanong ba anguchinong ba kharalile isana manguchinong ba yutsira katuna manguchinong ba anguchinong kharalile mochonong ba lile mavanong ba lile na Solomon na yangcha chara azira katu alira katu api chana linge sala apina yo ba cha ri apam cha atinge khona yo cho ya kangi atinge khona yo cho tuno apina mathena lile isa akang yutsira as a Christian isa apam cha yutsira cha ninglang yangli katura ngi chara katu lile ko isa yo pleasure baza worldly pleasure ma chanong stale na isa yo pleasure isa na makya baza pure pleasure chanong stale na pure ate za baza na kata makya ba tang kita nang kata makya se ra ba na tang kita nang ba don na long ya ba karo ma hala na azing da cho kata kinong ba ning tang kata lung phir ba kata makya ra ba na azing da cho khatu khipadu na long ya ba ha sa kyo na isa yo pleasure baza achalang chanong stale ama chalang ma khona listen kinyo na lam ya de phone pe singe ra ba ma kala net di browse sange ra ba kona na cha ba cha pichi ya kala na lesson miki kala na cha la amoko ngonom neyo studies la neyo amoko ngupe no ha cha la cha ha che ko isa yo
worldly pleasure na camera ba limi yo camera ba chen isa kan sa overtake cha na lady isa mo ko ngu ba la isa lino ha che ko isa yo camera ba lady a chaning da chanong stale tang ki da nang ba ning da chanong stale a jing da cho kinong ba ning da chanong stale ber khang yu a cha yo nong ba ning da chanong stale ha che khuna to isa tsang ba khang de mi ne isa na che nong ko ha che kyu na isa mi na ning lang ya li ko tu ba lang la na step la sa isa sa katu kanang katu step kai na sa katu na lino yo chokyo na sapaira ara chiasang sapaira kai ara na katang ara za ho se palam se lide ara ki katang fresh ara yung ki za katang masing kati royang za chapa khuna ara za district ma chama do hachapa ki ngu ko khana hachakyo na isa akangsa hachari lino stale na digital world technology world khatola liale phone za ledi pichingera bai browse sangera bai phone ma pichi khala mo ko yap seira ma khala mo uchi chera hachakyo na isa akang atrom bidali re 당에 살라 하자바자 이산나자 하자바 technology world kind of alacha mobility game side by makana lang browse side side by hatsu khuna isa kansa overtake samasa sonong stale isa your priority tuliro amuchino tuliro bekha shidala isa ne yangchuno bekha shidala isa na tankita nano azinda cho kinong ko bekha shidala isa na lesson dimi kinong ko isa yo amuchinong za isa na shidala isa na amuchikala atla isa amwano muno atse ko Changyang, and especially teenagers, azara kind of young baza. Na yo priority as a student, na yo priority is a two kana akinon lile. As a lady lamkina, na yo amuchinon baba lingesala. As a mana chogona, na ne masichon na yo priority is a tinkona. Sarambacha lunglangna na no muchikana hazala amuanong chano ko kodesa na lasiking la kipahi you matisongire natsa saramba tsura katulile. Kona isaza zang bazuro kutulili we are the children of God kona ibai sa lady lamke na isa your priority sa tuliro hazabaza isa na muchinova ko isa na ko chebali kana akora isa chanonge kona hibahi yuaki kya kona isa de chandare zaramba na nara album ala moachang masa hello azarti anyangya cha nara album zaramba mai achoma la te cha lile ko longtere Hudi bandara pom khanser ba ami salam seyos chere isahila kinge pom baza shuna nara heroes a shiplung la ro na Sunday school class khyo na malinge online la ne YouTube la na teacher na nolom chao ba khyo nar khan sera ba yu heda chomchia de nara pom phachang gi chona amon ba te ngu ya le ko long tere changela in a nerte share sang ba cha healthy ko fitness yo hiwa topic la yu ko tangi share sang re isa limila akang lete healthy ko fitness is koto important ngizara tong na chingeta palu yo health ko fitness ila masite machiko careless kan bego ko chingeta chuyono sa isan mathe limila chemical yo chuyo ba tong hachri chuyo chona isa koto isa fala isa kan achala na koto amachim chamcharo Isa apam no matele health is wealth. Isa account taking jana health ti chali khan le sanguchi apam ko nong lile. Nar sa zarti nar school lavate teacher ti na narte chingting de. What is your aim in life de? My aim in life is to become doctor, to become an engineer, to become and this and that. Atong nar na aim lire. Etang nar healthy lipat nar yo has a goal, has a aim to achieve sanu lile. Hazana chingata azate na Atena naraza fitness la masichon le ustale yang la lirla azarti school thamli lulang vare hacha exercise ko to kambere ki khano vare singyono vare hacha exercise ko to kare etange isa town la lirla singyono samavare ki khano samavare lulang samavare hacha exercise tumle hazana kula exercise is must life la kan ninu healthy linu exercise is important akobi yo choro sa tsionu isa chemical to tsion re ko tsion go isa shiki ma pe kan hajpana isa akangla isa fala machim atong choro re ko no khote exercise sana neo shiki pina hajalana amaja ja pam chi benu ko na healthy linu ko chana amaja sa neo immunity sa tasilino neo immunity licho ko neo
falaro ba toxin ko virus ti ko fighting sanu ko no hazana na healthy linu achalinu ko nayo akangla ko ngunal no narching ata hero sa lockdown sa kula pamte kula pamyesa kula idil sa tapam exercise kyobam kona sports yuniyu football rosa volleyball rosa basketball rosa handball rosa sainu ko exercise shikipina fitness la narmasi chang fitness likhala nario goals two goals hange achieve ka chanu kole fitness is a important khatu maskatu narutsu yono selection chabala sa take careful so yono the junk food no amachati te machunu akocho protein fruits rosa khala vegetable ro acha acha chu kondar healthy linu tau nanarte khaba chu no acha charna hazari chu nara dukan la angu cho apamli chips rosa ma khala burger rosa alang lang li chupa achana fanar sangyanu azana healthy linu shulam chu no la se take careful linu stale achana singa ta kingi pongsang amacha shang hila ngizara akangka du fitness linu ba te important ka tu kang pe ko achana akobi yo choro se exercise le de sanu games ti sainu ko chuno acha jo ba chuna nara limla akongon lina amo apa nguna banu banarte yukotine chomchire chana banara apum khang mo acha maso